Prije 9 dana još jedan Rubikon je prijeđen. Milutin Kekin. Još jedan viši stupanj uvreda i poniženja je pronađen. Kekinove, Milutinove svrhe. To je šovinistički govor mržnje i ništa manje od toga. I nemate vi onda nevinije ruke od onih koji ovih dana pišu neljudske grafite protiv Srba. Naprotiv, upravo vi ih svojim riječima potičete i ohrabrujete. Nedovoljno je više insinuirati da je netko korumpiran, ima sad veća uvreda i veća poniženje. A to je reći nekome da je Srbin. Još gore, da nosi srpsko ime. Ili ime koje se doživljava srpskim. Milutin. Milutin i Radojka. To je vama najgore. I gore od najgoreg. Ili najbolje što znate ponuditi svojim pristalicama. To je vama ultimativni argument. Konačan i neoboriv dokaz zla. A u stvarnosti zlo je upravo što činite. Jer to je čisti i nepatvoreni šovinizam. To je šovinistički poziv na diskriminaciju, to je otvoreni poziv na degradaciju svih naših sugrađana srpske nacionalnosti. Svaki šovinizam zaslužuje gnušanje, gađenje i prezir. Jer počiva na jednoj od najopasnijih ideja koje čovječanstvo poznaje. Da je netko rođenjem bolji od drugoga. Da su nečiji sin ili kći vrijedniji zato što pripadaju jednom narodu, zato što nose jedno ime ili prezime, a manje vrijedniji ako nose drugo. Gospodine Plenkoviću, vi ste predsjednik Vlade i predsjednik stranke, čiji članovi nam drzovito poručuju kako je ponižavajuće zvati se Radojka ili Milutin. I to više ne pod okriljem noći, nego u Hrvatskom saboru. Predsjedniče Vlade, vi nemate pravo o tome šutiti.